the world that as a country, our democracy is growing from strength to strength. And this is a finest opportunity to demonstrate that. And we cannot, and I repeat, we cannot miss this opportunity. So as we go there, and with all that we have shared, we want to see that the end product will be as follows. One, the demonstrators themselves and their leadership will be so happy with us that after the demonstration, they will come and wanting to say a big thank you. Two, the rest of the people of Ghana will also be so glad in terms of the way we have conducted ourselves and in terms of the way the demonstrators have also behaved, such that we will be proud of ourselves as a country. And three, the rest of the world will also continue to see us as a beacon of hope in the sub-region and beyond when it comes to democracy, when it comes to peace, when it comes to demonstration of humanity. So as we go there, we know we can do exactly that. Let's go there and shine. Let's go there and win the hearts and minds of the demonstrators. Let's go there and win the hearts and minds of the people who are not. Way your my process signing Dr. Ekufu Dampari. Abusafo eguso de mo arise Ghana demonstration here course on krapumprema ntema monsen bebrebe na IGP ansa na wote ne mrantene maba wana weso no wo sere omo so omo kɔ no wono kwa nanu ni esi wo Islamic Senior High School yanka wansem ngi into omo kɔ no besere wo no mada sa abotre emfa wo ne ebufu ebeba mo man wo mo nyo mo dwuma no na Ghana fo mfede na enum wo na munsem de ene abusuafo free be no me ense be ebesi se tofia kwa betena sede na menim brem no mama no tuase ya bom mama ne aba na you report adwuma de krata aba bonte che se wo mo emrantie no maba wa no che so mo bobo bade ne toto yen sha sesei omo so omo de answer na demonstration be sha sesei na edi kan to manim no omo court ko ka kire court se arise Ghana for no demonstration omo person mo ye no a omo person mo de kwasha na jutum no wo mo ebo mo ba ye nyeye enti court nsi omo kwan court ye ne se demonstration de omo nsi omo kwan na mum ne ombe ka twa omo se wo ba kire kra no anopa no nkotwe de no ma hyase wo ma kwa ba na broso a eye no nan eno ti post adwuma na chese ne anopai be no num no nso no nsia de no ma aye krado a omo mrantie no ma ba wo de omo kwa kogu obra sport a no omo chese demonstration be hyase ene wo mo ba makoma wan sa ewi ase na chese demonstration no ahyase be pram to brenum e ma omo ba chese bibia din hye ya wo mo anu omo ye na chese koboko afọ omo ba no ma ba beduru secret to aso akwa wo mo si twintwan wo mo ebekọ akofo mampani na dodan kwa kufado ni fie akọ Jubilee House na posi adwuma no so chese da bi enye san hye ne mo ye nti ete ase a enye ye so mo beka mana kwa kusisei no ma hyase ma no wo mabo ye kwa wi ase no na posi fo makodu mienu 12 de abusua de bra Facebook na behwe bra Facebook na behwe ne na ekoso e won krapumprema ntemu demonstration na ekoso no ye moja na epram kwabrane sa no moja ene epram kwabrane sa no na posifo na cheso momra nche no mabawa mako du mienu 12 ene eprepra si ene mo kasei omo amo so paka ede o mako pie post hospital a posifo doctor fo ne nurse fo ejino mo na so ntentene epri wo mu nkwade ama wonum eno achesusu no wo mo aka ase de Mumfa car no bus ten police car no a wo ma atoto aboa bom ama glass ni nyina papa no aposifo cheso mo kaya wo mo de koye aposifo no car ni ye bus ya wo mo de twi wo mo mrantie no ma ba wade wo mo kwa adwuma no eno susu demonstration foi asese ni nyina ene da eye Sompa ye TV ne so Facebook no Sompa 93.1 FM na abusu aposi adwuma na chese number 6 na fedu baabi no ko na ye den na chese opam hu fa oto no bema na du se o se demonstration for no wo mo mo hwetie entedu baabi na chese ne mo frene se water cannons no wo mo ka muburu ntum no a insohye bi gina mu no na wo se o mo de begu o mo so kakra edu baabi na chese insohye na mfa entina tia gas ya no mo de be yadwuma se sa tia gas ni gumu a na nso na enkrofo no ne no ma ya ene so mo be se niema aha dwere de na chese wo mo be ye wiase na chese bo no adu baabi krama akwan ya won krapumprema ntemu sekri interchange Dubai etwetweja eto ties mo hye no ne adeade a na post adwuma na kire se wo mo kama Ghana ma de hye nyina ate ase se empanimfo a de sa demonstration we animu a
sabasa ye ekọ so no omo se amanfo bo so omo be doado omo wine by wine no mo do omo akwa kugina mra no ahwese emra enu omo bedi wei aye posi adwuma ne krata anwumre ya omo edi aba bonte efa demonstration no a ekọ so enkrapompune manteme ne de ya omo officers ne bedu mienu eprepra amomo ka asengina ya sese no no abusia bra Facebook we bra na bra be na demonstration ya da ekoso no ene maburi bi abutrede ya wom de apia prosifo enya agro wonom animra so monfa benkum se be fa nifa ene ma akoso de emu oya papapa de aboa bura prosifo mebi aso ntam nyina da apapai momra Facebook na momra mehwe na yesi akiro nipa ba kwasemu mini ora Sabote Abbas, Executive Director, Adima Platform for Peace and Security, Africa. Wano ene kukwe jandro, edi romantic voice, kwane no, wo phone so. Hello? Hello? Daddy was Sabote, majuo. Na wuti sanya wura? Oh, yo, the akwasu ne demonstration, the edi kind or a prosifo kwan ya wamo fa so bob ban no a say yes if womu jina nsane ani a obema wo no sen oh me gidi say a police for wama bo mo modin bia say ko mbehwe na basabasa yinti in fact me share video bia answer na IGP be dispatch wo mo no na odi futu ema wo mo inti o hwe di esi ya public could have avoided nemu no under the circumstance no na akwai bibia din kakra ma wo yo na say you say womo say womo fam free or brass sports na womo mewie no wo Independence Square and a demonstrate a tesisa womo ntiase se bibi say some yamamu kwan some nye demonstration na baby a pese mo fa mo se mo mfa mo de mra be hye wo mo semo a ensusanso no de na betumi de aba me ti say wo hwe dia so far demonstrators no before no woman bo followers no ndra na court no ebu aye na court no e ma direction yi na so emra ni na shemra fe omaya sabi embrace ni mu no omaya no include in say court ndra ache they are na mo e wo say yitu no na wo say ka demonstration for no especially wo leadership wo mpani for no wo ni wo mu a wo ma de mo aba obra support the demonstration enya ka kire na obia e no wa say because demonstration wo ho kwan then wo nya mo so enu kakra patapata ho a e o so wo hwe na wo di san hye nyina so I think the leadership of the demonstrators no followers no any pebi susu say police for maako du mienu e na ye prepra wom e bi kasa say yenche leaders a wom di arise Ghana na ni mo sa for na adwen so far I think there will need to be a thorough investigation as to what exactly happened, but irrespective of the na no say so be a bonnet there was a fina so Obi nka say obi aye boni ntinu o ntwina so nipa no so no ye wan you so long as emra e de di adwuma na tie ye hwehwemu na e ba ne say leadership also mo hwe na followers no wo control mo because we say the ultimate responsibility no was the leadership of the demonstrations no so it is who be samia also mo hwe no mu ye hwehwemu na ntia I don't want to just say chwo mo na men chwo mo no say the police for years in them be pre one mesisia ya kan se on so mehwe nanka won be twa manfo aso na police service ni mu a won mehwe no ma clean me up won so mo nye into we are be one can yesia na akwa say you are going to raise tension. In fact, in other jurisdictions you start deal with leadership debris you raise more tension in the system, so there is a way you talk about it then you take those decisions. Say we're Ghana baby ejina say ya. Enne sabre cry see
say won't be see something, say something. Yeah, you see terrorists for a person or mobile my gun and send bebra. We make us say a bambo cra is a stake, you know. A bay yes, a bay yes, I am away say no. Oh, I know dear, but see in the I was say I or my in Juma and I'm ranting to be able to move Juma and I don't know in church. Issues of terrorism, yes, and major security issues are within the West African continent. I can watch them. The internal risk factors and not Nasi Yakina JJ Mua, Edema terrorism, Eburaha. It is a terrorism who play with Ghana. One bet in Bugua, Umunya Juma, no medical tuomo. It is also make sure Nasa economic situation, a Kunye, youth near Jumaya. It is difficult for some of these terrorist organizations to recruit youth. And as for the right to demonstrate here, let me make us a terrorism, no be a demonstration. Mr. Sabote, a castle free demonstration as 8. Now, come maybe 4. But demonstrators and I imagine so mobile Madiachi. 2V said, yeah, police for a swam way. There was a police in Branyakuma. It's under court and I'm almost a 2 minutes. Opium Brom Russell. Nobody is above the laws of Ghana. Because at the end of the day, you near or money a mutu and son of your bench share, crampo, I am to share. Opians will one say, Ube Chawagin. They will say, court, bad time, as she share. Someone shall here and Sabre with Namubi Sabre with. Who knew to me? So I believe the Ochina Papa of the police for SI court. Now, yes, now, no more church remove Emma Ajaki for. We didn't say the judges will certain directions going forward. Mr. Sabote, going forward, the Ayaka anymore. A foot to ban out the Bema, so be persuaded demonstration, Naya Bemanomra. Ya na woman is one, a foot to ban out the Bema one. One more demonstration, said Mra, to Koimuna, but to make it know what they are doing. Is almost say future opportunity for some of these events to take place. Oh, here that we be say ya. Police for the banner everything. So it is part of risking the lives of citizens. Did I not say future demonstration in Bano? They cut understanding. They never want to say, you shall the time we, you be time we, a half Mr. and Yefa. You know we are. I was a police force no Usha. And then one year no way and nobody cracked out the tuka. At least 3-4 days. Now, so warm young church, no more catch a gun of one to one set. Demonstration about the saying any organizers no at Yatu. At the point that we release the crata and run in the because of the one more, who crash and kind. So we will need to talk to the people 3 days ahead of demonstration. And some demonstration taking place and they will be able to watch it. But leadership not there. There's no more what you are here. They can allow you to do something. Hello? No, you're Mr. Sabote, you. Mr. Inda Minuka says, Yaki Nano. What is a penny demonstration anymore? The cuckoo that my able to be winning as you of what is so big. Because leadership, they have a way of protecting themselves. What about the followers? What about the followers? It's here, that's the police force. I do wish us here. One more mumbra out. No more check the Musa. Leaders now, more catch Musa mumbra demonstration. And she say, I had one more in me. Into Muba, no more you do, no more far, your best far, no more far, or ever far. One more woman in Kofa. And son of followers in which Mr. Sabote Aba, Sompa TV, any Sompa FM, Yania Tiffany, I phone say, Yadasi Papa Pioneer so, Unim Diabri be out of the boy. What's me that? Gerald Sabote Abbas, Odia Kotene Papa, or Executive Director, Edema Platform for Peace and Security, Africa.
Abusuan Safe no abeka ho aye ka mo se Sompa 93.1 FM anwumre no nsia kase na nsem ba bia wo bia no eguso aye de ma mo no so tien ka osunyan a aha Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM nti ba bia befa bia anwumre se kase ne sente ne giba bia e wo bono ene na hafo mpotamu a eye Sompa 98.9 FM na kumase Sompa 93.1 FM adwenche no nsusuye fabre wo eye Sompa 93.1 FM wo Facebook Sompa 93.1 FM wo Facebook wo do adwenche no nsusuye no moba eguso aya beka se ne de mamu no ye bekenka ede amamu ne ye hwese ye benya nua kodwo bafo e wa homa no so na yakohunu de cropoti a anwumre yi onyuna atoi kwakusi se wo mu kofie so mo so mo be ya ma de ache no o mo da so a egu sekre ho ye hwese ye besa so nya no na ya sa so ate say Arise Ghana for no year press conference anadwe ya na ngina ye keka homa ne sie ni say ye be call no mo ne yakwa kofa bi di abram na nsa na no ye call eye amanfi arehosem a yate na nwumre ene se amanfi rural bank ye wa to e mantemo ye se akronfaromfo primanfo bi akwa akoto ahye bank ne so a o masese o musika nyina edeko ye nua agya yaw na asemi odina ni ko twewisi anu ne ti asantemo edi ekire yankoi na yenkonko busa eye ni akwa akosie sa nyembia no aposifo abemu a womo enya nipa bi akire wonu ma na amanta mo se buru nyankoko a womo edegya ho do mo kwa kugina mara no na ehwese ebenya enua agya yaw ewo ahoma no so ne na akwa kodin komo afri amanfi rural bangia ewo atoe mantamum arehosem a ye tete awiei ene se akronfaromfo amrobesifo ya ye omanimu hu chese bo ayasi akwa akoto ahye bank ne so a wo musika nyino o masesa de ko agya yaw ma joy ye mo akwa baba Sompa FM so meje so boama boyen komo eba ne sei na ni etete de ano hye emu oram so amanfi rural bank amrobes akwa akoto ahye na moja egugu bangi ho no boyen komo yo boama me da se se wo ba wasam fees ya am robbery case no amani muso papa be se bosome ba ko ne kakra ni na ye tiene se mema background kakra wasam fees ya se the whole municipal no police station ba ko pene wa ha no e wo wasa kropon enti the whole fees ni ye ka municipal na police station na ye ba ko pe be bosome ba ko mbe bo abranche bia o ye godila ombo ni tuo eji ni sika an Roberts kuya endi na watchimpu an Roberts na samba wasa kropon na ombe bo bi tu no kun no esan ebe eni Aja yaw abzanfo ye hwese ye bese nya aja yaw anwumre na se ya homa na nse de nimu aye papa bia ye hwese ye bese nya aja yaw na ne nkomo no emu ode emususu orem na o kan hu o Facebook a Sompa 93.1 FM abusiafo sa am robbery case na ekoso a o matumi akoto ahye bank ne so mojanom ne ade a egugu banking hall ho chese yeso o mafa ma coins nyina wene o masesa de ko anu odi ne o manu asayo yaw anu odi ne o eja yaw esa mo akwa babio ya me jo so ba na mame history about armed robbery cases BSCCA wasam fi isia edi ababedru we so a bank mu a armed robbers etima kwa akoto aso so aseso musika nyina de koyi yo enti bo mame da se na me ka se wo ba wasam fi isia se na municipal mu ya na municipal no police station 1 pe 1 enso so ewo sorry yemienu ba ko wo wasa kropon na ye capital ana ba ko nso ewo Ohuni Valley nso police station yenu pe na wo wasa menfi municipal mu ya no police station yenu na me ma background say bosumi ba ko mbe na robbery case ya record wa ha no anye bia no be se me nsa na se nan an robbery senche bi o mbe bo abrante ba ko tio onu ye godi lo muku no eni na wo twoma tamba wasa kropon ha ebe kan ni pe gudem e robbery skadi stako yenye twa 100 day we akete base no an Robert ko himan na hono rural bank ko ho ye fe no hima apa Amenfi Rural Bank Limited no omo ko ho ko robi eji omo sika nyina me se bank ni sika nyina de omo de koi sa branch no na headquarters no kwa aman the branch na wo himan ho no wo ama omo wie ho sika nyina de koi wie sika nyina de koi
na ɛwɔ no mɛka sɛ police station no ne bɛ a ɔmkɔ wi ade ne mu wa nti na yɛ ne radio fo yɛ wɔ ha ne yɛbɔ ama ne nti ɔmo toto barrier ne ayɛ ɔmo kɔ nya sa kɔnfɔ no ɔmo ho update ɔmo tie radio nti ɔmo tie sɛ yɛ ka sa ma bɔ barrier na no ɛna ɔmo gya ɔmo ka ɔmo de rɔbe no hɔ no egwa na nyɛ nti ɔmo gya kaa ne si hɔ kaa na ɔmo de kɔ no ɔmo gya de si hɔ nti akyerɛ yi yɛ ɔmo hu sɛ mu adwo no ɛna ɔmo nim sɛ ɔmo aka ɔmo register wɔ ɔmo adi mu ɔmo chances no ma de be tracy ɛna ɔmo abɛtwe gya de to ɔmo kaa ne mu sɛ de bɛyɛ obi nkɔfa kaa ne no ma ɛmfa nkɔ register office nkɔ nsɛ bi a saa nkɔfo wei na de kaa wei nam so ɔmo twe gya de to kaa ne mu na ɔmo ate nipa sɛ ɛnan ya ɔmo ɛwɔ Kwasai Kropon police commander polisifoɔ yi ɔmo asɛm nhwehwɛ mu yɛne branch manager ɔwɔ no ɛbɔ nkɔmɔ na owura ne de to yɛnim sɛ ontumi nka sika pɔtee ya ɔmo awia de ko sika ne deɛ dɔɔso paa agye sɛ ɔne headquarters ɛdi nkɔmɔ ansa na ɔmo ama no go ahead ansa na ɔde sika no ato egya nanso ɔkaaka w'ani a nkurase bank ya kookoofoɔ ne wanwanfoɔ de ɔmo sika ɔbɛ sɛ ɛbɛwura hɔ akɔgye hɔ sika gyina deɛ na wa wuti fe na osese na otumi se nye sika kuma na an Roberts no awia nti oba wa Amemfi East na de sie e wa fa heman a ewo Amemfi East empatam ha eja asemi die na obi ahu anka obango fi se ye wo se moja gugu banki no oro obi ahu anka de omo bo ye ko ba ye ne se bra na omo edu kuro ba ko amanfo eye omu ni no omo tutuo omo to warning shoot and the warning shot no ana ebo ablante ba ko ne de wanse de we ba ko de o pass dem prasa bet ba ko pe ana ono omo go ni tua ono no oda Kwasai Kropon police station omo treat no bet ono de nyame ni omu ye ya omo go so omo treat no ya eno so eni asemo a ewo ho na yesi asemi a wo ka won asem susu esi awia kete yes, we are Kete Nam Roberts in a bae. Yeah, they say, one must see a car was some Amemfi East. The one municipal, many of you come to say, in the pay home Dawson, the Kuramagi, municipal, the next a district, no, a fast model fire economy. But the one municipal, Minokasi, as I am mine, Yakuya or Madiano, or China, I don't take on one issue, some of them. I remember video on my chrono SC police station in Kumabon Sango. Namana Hemfo, any chrono man SC police station of Bronstein, a kaka crabby same penny for the Babatwas. On the can go beyond what? Beyond one police station. I tell them. I'm on your point, and then is you also. Ejaya way, Ejaya MCO wo Kromo DC in your friend say one MP no. MP no honorable Nicholas Amankwa ano MC no so ye fan keke crunch na keke crunch ni Nicholas no munim se police station na nanu maboma de si ama ka dem o mu wie nto mu nko wie ma o mu wo mu hui o mi omehu yankasa local journalist for ye wa ha ya no dem insecurity and police station omo aye ya woso mo ko wie no me ne ayo mani masem ayo mani masem kan na me aduma nka mo Facebook so nka me ma mo ani mo TV ne so no enka mo be mo police station abronsen mu ya kan wurem aye ya wo de me emfa onsi aso se aposifo achi nipa bi ohun won o ma chi nipa bi o mo ye o ma se mo hwe mu anu akire no ya de bebre mu yada sepa busua yenua eja ya wamane ene yekokofa free wasa Amemfi East Abonten so no areho sempa wia kete enam Robert atwitu akogina Amemfi Rural Bank so aseso musika nyina akọ areho sempa aposifo so ma kire nipa binom abusuafo ye ni de akire ne befra to bia ne yemfa enkamemo ye free mu ani agina mu e wosashi asafo ye no wosashi so municipality Western North mantam no emo areho sem o asie ni se transformer ya no bono besum Ghana sika frei empim aduonum anaduoson titi hobmremu 500 million and 700 million na judrasiom akwa tu transformer no e de ko nam so mamnante hene ya wono aya assembly mai wasafo onmonyamfo Robert Bati de asem ya tudwa wo kirem se wo hwe wono mebebo krono no a enye wadre technicians fo we do otum se criminal electricians pa ya wo mu no de na transformer kransa na abekọ ho no che so nyo bi a wapen a ebetumi akun wo matu
ɛde kɔ ya kromu ni nyina ɛde sumu wɔn ya prosifa sutre ɛne nananom ɛwɔ kronum akasa ma nananom kora frɛ wɔn abosom de abɔni tanua sɛ wɔn ɛbɛdi wei ensɛm sei na woka ya abo ama social media langas no no omote social media so no mu didi atem aban no ama transformer se kromu omunya light obi selfish interest anajo wakotu transformer no ama kromu nyina de sum wei wama we yebeko yanim say yansesa ya attitude wa ye fix country nebe krache pejati na manim na me no kasa focus and view yo mate yes madam asemu yo ma ebe ye ya say transformer mu ya ba akofo akotuo ama community mu amu de sum na chanso wana power nim yes ni po be ye adwuma no chese otumi say we expert wo krofo pin e wa adwuma num chanso me bo kromo no mo no a ama kroni de sum Ghana fo no na o man ejanesi wa ye ni school dem ye de say ni pa o me yam crash me ye tu onu nyamfa Robert Batie I didn't see an adjo best at 2 o'clock. And I almost a light no a call, but no say a light off. Not only say a conform a baby we have transformer. A yet transformer in but no we hear the dual transformer. It's a we power was over, we power the film. If you can't homana a city transformer so in and we transformer the free safety form. And we be a transformer so. If you or a wound transformer inside Nina, a ye star copper na war transformer no we the shares safety form and we copper Nina and I say dismantle the rest of materials na omon peno. Into transformer 200 kV. Say also quota and cost wa be 50,000 to 70,000. Oma say no kwa. Say o ye no hwia eyi. O ye o de ye den eyi. Into oma say no tema me call for more new site. Omo desum but ya report to dem ECG for dan so omo buy omo transformer na se kwa ma yi na ko police station ko report. Nti yi na gusu aye investigation na manager so say na ne asi abre no. Ono so e ha no pa ti omo so gusu omo bo say den ya na I don't know the ordinarily electrician be able to me yes idea. The ordinary electrician be to me yes idea and pardon any part of the you make go good sour ko your tuntu no ho. You will use you no me answer do hands for book no ho ban. E be san ko bo ansu no. Nti nipa kro this adwuma ne de e kwan bia so no ensa beka no. Na nanom se nipa nsuro nyame o agire kosua wo mo be frɛ wonum abosom ene fa kwase aburanom ene tenkran mi kuro mu apetesu ene nyankemasu kasa aware ene bonware na de ne nananom sudin na dangerous names Amzafo yankwa amano so ne ne kojo ba fo nkodim koma Rise Ghana demonstration ye kosu ya wo ma sese nema amanfo prepra tiaga se toto na etuo so enamu a sesei wo mo chese wo mo ya ma de achi akwakosi senie wo mo durufie anasa setele wo mo girigina ho koyo maadwobio mejo so boama sese de asa wo ho ye se di aka se me fra ma na ofom kakra di se mo fra ma na no ma ni mi enya we me pompe kakra firi kumasi abrewai eya ma mi hu pipeline no me pompe kakra firi kumasi abrewai Matias Ghana gas wo kwa de nsro yo na sese kojo akwa akoti sei se ne na wo ka kire se aposifo no pamo mo omdo mo ka mumuru ntumo pamo mo a no makwa akogirejina miamia no anwumre yi akwa akosi sei ni sene ye kan na police for pamo omo na omo bubu omo pre nti say ne de uhu ba bia obi a efi bae o se omo ye omo no se ofa adabra kan bae a o kwa be kwa kofa tesano anase kanesi because we feel kwa woni subre because the way police for the tear gas and the pepper spray the tata omo no e do baby na omo free face on ba demonstration kwa so omo demonstration bi mo yes, so message joining because now I know I did papa. I'm ready. Obia, Obedu, a ground one of my baby hour. Kwame Koma second hand. But police upon it. Omunium go phone back to my into police upon the Muguswa. If you watch him or mobile baya, send a baya or Mokodan confoning things so much. ML to say, Okuaphobia could be a bar or Kodaya or Bonnie for it to say, could you do at the end you know. Into Sana police upon the Ayawa. This is say idea situation here camp e kwan na no ma blocking ni na so no police for bie kwan na ma kwan ma da ho a obia pon adwuma amanfo e ko mu fie mu nti be pie mu akra se amframa no kra no ahya se eye yunuba nti no ni na say ewim aye from e wa ha
car ties omo yo madwene se omo hyehye block kwan ne adeade omo aprapra kwan ni mu nyina ama cars ni flow kama anwumre yi boama enokra ka ho bi na ma police for na dru baby no na omo ye demonstration na omo ye asobrache no omo che omo na omo bu omo no ni nyina ne se omo adwuma ye san se wa be car ties okwa mu ye waja hokọ mimi police ni na memra na meme prapra na mini enti saade a me de hu abufu e be twema so enti no ma clear ekwan mama bibia eda ho no wa esi a no udu akra uhu se bibi bone bi kra akoso wa ha na biom sisi a me no ka say demonstrators ne say omo ncho omo ase nti omo ye nsem trafo nhia mu edo omo nsama to nsem trafo ani omo next line of action because omo planning some early 2 days and then the police for defeat omo enti e bia o kina no e de no so omo strategy omo de beba no omo de koto nsem trafo ani na eja ye hu de ye beye eno ne ade ba ko ewo na enika sem so ewo mu so se enipa dumienu a eprepra police for aso ye no omo nyina abeto dwa say police for amoma ayare sharp omo ho ye na police for car no so omo say no so no police for say omo be sisi enti eno no ya ade ba ko a ye enika sem na ade ba ko police for ye na ye enika sem ne say and the police for no say na medika ka elia no so omo national security for no bi ase eye mufti na omo war demonstrators ni enti wo ma no omo toto bo no na police for ni bi efra omo enti omo ya no omo so afra te say de omo ni mu nyina na eto abo no mu video enti omo ba no omo abechiw omo chiwa no omo play video na o picture no omo de achiw tama na wo to bo no omo achiw enti eno ne police for na enti manti etoto bo hye ties no omo achiche omo nyina e wa ha no mo a ndc for mpelifo a ba ejo akamba mo ele ufu Sompa for mo afi eno mo ni police for le kasa say omo nja emrante no enti eno so ya de ba ko a ababa beto edwa e wo ha mu samria e koso na police commander DCOP Edisedu Lansa ono de na wo say ompene e massa amrante ni nya o me wo say emra ene omoji but impedifo no omo kasa em omo jeja dodo na wo mo amode ene de e severe na omo police for pride ne de omo so mo do me ko emra na ni because koyoba for the coming baby saw your press conference Arise Ghana for na yen anwumre say omo demonstration there no munim so omo ye ni 2 days na no enne omo ne opposite for the tentam so ankwankosi into omo next line of action no omo friends emtwefo e de atomanim eti odo aso toto for mo a kira so omo sa to aso say omo fa price on be ni 2 days no well ocha omo beto aso but baby omo beto aso strategy na omo de beba no ene be different because nanka and de no omo be kwakwa wie e wo Jubilee House no ocha de no omo de kwakwa wie e wo parliament enti and de na age egu no a Jubilee House na amaso minim say bi omo be ka parliament ni Jubilee House ni nyina petition abom na bi omo kwa omo de speaker de ama no na Jubilee House de omo de ama majority leader de a ene de yenim ho asem as at now but bibia di adanse say nyame ado ochena omo beto aso koyo na omo no omo ye demonstration no omo prepare no so what omo nka so omo ho ye well omo ye demonstration no omo prepare na say one na oba e ti we prepare one na obeko enti ni sana ekoye enti no police for there say omo prepare no omo aba ye no omo aso afọ omo de omo ko police hospital kwa hwe omo enti say o free ba na say oba demonstration we prepare wa fa ko fi ana say de odo ba ye no na de wa kono no odo kwa yare sabia enti sana te anake se wa boka na wa fa oka so ba na onya mfa so a nko na obedi mfa so nti wa ba na boka na nko afa mfa so nti sana koyo koso ane di eche ya da se ene wa bo adwuma nyame nhira o pa why nyame nhira o ye besa ba koso adi echire ya da se ye nua kojo ba fo boy amane efrin krapompre mantem ne ye ko ne nchen a Arise Ghana demonstration no emu nsem pi ye ene kura fam wabre tia gas wa hia bi no waka sem frama e fa bitum emre no grain e fa bi fi kuma semre ni ye wabrem ai o ye djuma e mane mai na ye koketia se de nyina ye nim no pe na kakra ni na kajetia dwakase esum kabisi aduru wo mo ni grada ne se wo me ECG for twedawere bosome mako be se ene yekeka kodum yenum ni ena wo mu ntua lad bail ni nyina ne se wo permita
nanso nyade ECG for di bi ma wonom ti wo so ye se niam amfa amade yentua na ECG for se mo de ka nyam na mbehyehyem na de ama yen ye twam mani esu bekọ na nkwasefo yi ye kura bobo esu bo were so torchlight e won pantamu anyina da sa ya wo muti sumu na no ne nya ne nte se sika no wo mo si wo mo metua mu 20% ne emeso kane ane ma wonom ene Amerika Patricia ne dom wo makwa akotua 20% no emene ehure ya son kane no na Kwame wuredu wadi asem yachi Kwame yeah say asolite no so mama me kase de demishiran oh ehure etia so en feel inu na te say ejini da ho na so mama se de wadi kan aka no ko be na watini na wi me ati se be to ejidi fo mu work magic ejiti aso na kama ye se isu kidi na yidi atini tira na anwa na ko ba se mpirifo ene wo mu eye siseye na omotumi ekotieti akani bi se de be ya wona wonam security mu ene wona wode nkane yi wodima hudu ni na etumi aboa ma wo mu bi a omudi ni etumi akoso na no pe ye ba ye no na kama se nwa etise a omuni mpirifo ekoye no omayiwe eni enam so emankane ano omantumi ansa ma omo ano pe ye ba ye no nye ni mpirifo bi bi ko no se o enya de anadi ye bi bi ni na akra se de be ya ombetumi aboa ye na ye duodi a yesie de no netumi enyamu chekwan se nkane beba ama yetumi de awegina yedie na mebedu ha be no nan ade ko de tabe ya na kane no atomi hwenya make say the amplifo do mo yesi di kwatena se no atu ma be kase sa be de nkane no ade no hwenya e wo ha na wini se nkane no ko sum no na ade ba ko ana ejedifo ehuna amane wo ho pa ne akonfosem ne de manema hodo ase de be ya obi nam sun akofo obi gba hwe ne ko na obi adu bi ntem sika na ye gane ko na de no wo kaya ye ne opinion of head of the street e wo kejeti ha no e di nkomo e mo no boy ntem bigri e de tuga na ni ke se kan ye ba ye fa ne nyen ne di sente bra sun ba ye no na o hawa o fa mu ba pisa bi en kan ya sa bi ne ni twa ne wan ye e di de bi no ya kwa ni mu a be bo no opini ni ma adu adeba Sompa FM so enanyime yo me jo so yo we be say opini be na me ne ke say head of the street in Badu di ba design yo your friend W1 Michael Sosa yo opini ebra isu ebeto mu ana wudi uduma no mlante gina plane eye mo adwen se mo fun kopi se nkane be san ba na mo atomo no eba yi ene ne sumu anamu nemu no emu de hine na wo hise tabre de amka ba ebi soza ni di kai yebe atidabema yebofo ene asantemai entelifo eta asantemai no sumu de emse bibi bia ni wa ni aje ho agise di babonfo emse asemi esi ochina ene na ochi ejumano emma ne humne so bambo emma ne humne so ewo ejweni mu efise sumu lantiempo no yana ehum na tabi enya bano na wo se ni yiri me bambo na mene minyanu mu a yehwe ejwano so no enso so etu na mo mene minyanu police for wodi ebere asida emma obibiara se ani anu for off no obibiara ebo modern say at least obey na famodie na kulimbi so ba peja asemi esi ye no yen seda empty I think Bolivia ana ente Bolivia na eno na ye adia kese mede asida ema ye bofo se wotimi aboye nyina ho ban midi kai kase bambo de e yobi biara asede na yemu binom na ye dia ye profession ye di to anamo nti mede asida ma obi biara nkanka ne bambofo a na ye egane so eye fire service Ghana police BNI na national security ne yenuanom lesbian security for say obi biara etiki order ema bibia eye pepe ye asidama oboade ene obi biara wasei nadaje na honde ewo time wa yeko isumu mama ni wase papa na se dia wetumi aboban ama dwedie na ne
of course also Ablayanti at Cambodia Biago, Kumasi Kitia Harmodia, Bedwas Papa. Miniaba, I don't know, Mamunum Media, Omunam, Pisadia, Omunam, Yaketimu Artist, Ushumanuma, so anything one, Omunam, Kumasi Kitia Harma, and then Kania Sabinino. Ama Omina and Yajiti, Finan Kupa, and now so much and we are one of Mutumia, no idea. Na Omo Hutu Omipa, and you and then you're saying Yamadma. I said, Obi Kurubiano, Ubina, Fudi, and Young Quandia, Bra, the Buama Ominano, to me, Abuama Gudian, to me, across Minaba. Kwame, you better was watching on Pebabe, said Diana Senebe Corner Fay, I said, Yama, I mean, no so, said your woman. Any geno etie. Yenu ya pema Kwame Redu any free state kejeti adwakase ECG 4G one man wodi. Wono no watu ye nkrabwa na ene de asia ne se jebo kania no yabo ama kania na ba ti aba eye pa ye na ehun kakramra wo hu ye na ehun kakramra na afini akechiri ye mfa 24 so. Sompa komo abusuafo monimi nyina be ya dwen se enye nipa nyina na sasem ha wo mu wa kokuduro betra radio so beka wo no masem nanso asam no se yensa ka dia abedwafo ne arefo tiefo ye de enim die be sesa adwene na obi nso ho ato no sompa komo yese awade bie ni wa aseye bible say na obema ni hu oba no wo se me honam ni na me dompa ni sete sadia adene ye ware wi a na yesi akire oba ni wiem bema ni wiem de friend is the cheating no ye bered ye de ba bible say obema beja na ja ho ode ho ba akofam ne yere no ma ye honam kro na fe aden ene ye wade wi a obe ye japade ani kuni bema ye japade ani yere nim awade mu kwase abuo ni nyina ye behwe sompankom ye de ye se asemu bia fabrayen ye ne etiefo ne abedwafo no bedia ma enti hia me ohini ni amakranche adazoa sofumami premaini ewo sompa 93.1 FM efiada wey enumre no 9 kopra enumre no sia ye ne ni ntini ni akukuru bete ya omunim awade sisem ye be kyerɛkyerɛ na wawade no ebeye yi sompa nkomo ye se awade bie ni wa aseye no wawade be se ya ejina wo so Abusia Samo Makwaba Bioba Sompa FM Enumre no nsia kase so yento ansem no soma mo na ja yemfa mo konsem foforo mu na also for sure man fi nyuma ne dwade hu nsensem so yewra alankojo kyeremate na ene wakwa koyinji nsem ano fasorment bo asese kukura ne kukuru koso ho na ene se mranso dwani o mranso dwafie ma dese a wo mo bole bambo ya baton peso so no bo Yusuf Suleiman na kobusa asemi wo mranso dwafie mu se be ya yensam owura alankojo kyeremate no mranso dwafie mu no mecha de property esientia sorment bo kukura ena kukuru kosoro no na enam so owura alankojo kyeremate ko yi ano se enye bibia se kwabena 19 na baba sinsen wiem no ene Gama na yefo ni se Putin no ne ntokwa no a wone Russia fo no ekwo no na masurement bo ekukuko so sa na wose ye wade bi ese yefo ne se klinka o se de eno so Russia fo ya dama ene yense ka bie wom so na ekun yi to be da akoka che Putin se wonya ne ntokwa na wo ba be se o klinka de akwa ko cement ebi mabio eno nti na ma akofa wi no nyina aba no of the main raw material for the manufacturing of cement, which is clinker, an imported product, has experienced significant upward adjustment in the recent past. In addition, Mr. Speaker, as this August House may be aware, the cost of freight globally has also seen a very significant increase. This has largely been occasioned by the disruption in the global supply chain, initially caused by the COVID-19 pandemic and subsequently by the Russia-Ukraine conflict. Mr. Speaker, furthermore, the depreciation of our local currency against the United States dollar and the increase in the prices of petroleum products, as well as the cost of electricity, have also contributed to the high cost of production of cement.
In addition to that, Mr. Speaker, the supply of bags for cement has also been disrupted as a result of the conflict. Mr. Speaker, these factors account for the increases in the prices of cement in the local market. Thank you, Mr. Speaker. I was your so for sure main for the human jadi wonsen sem so ra lanko jo kire mateni etene ka nyina surmente boa kwa na ekosoro ene ko ya no wo mrasbe gefie mu no ade share Sompa nwumre no sia bremu kase po 93.1 FM 98.9 ena ye bubu nsem ne toto ye na mu pa bebre ti se fie manwansan ehunwi ene mre ye ni bia bai ukopie mu wasunafo south mensini mu a kura e friend wonwe wo mu kire mu se network nye wo be frɛ wo dɔfo agere ko frudua ene edura najo a obia akogina dwante baabi won ma ahurigina siesuo pese wo mo ye call nam so mo ma tiama frɛ aban no ne communication ministry so mo ma bibi mo awo nom na ede wo ha pa de aba koda be de computer kura de asua de ye ne ade hye no bi twetwe nkomo problem the brain say ya painful ani abatan e wa ha say in case we be yare ana say me amenyimu say me awa kamera me fra network minya network am the best friend sremo from some network ya any kure munti ama mobile money nke pe mobile money kura kure mu a open stay you ha no ma wunya just offer ka ekosankore ansan wa kwa police ka wa ha no enti esremo the here network e wo kure mu from network any kuru ma no nti esa say network na ye baby kakra bi na ubenya nti so opeso u flow bi kura na se nipa no kuru foforo so ne bi apeso ofre na agi so wo nante ana se wo bre no akọ ansan wo saka no na watimi ya de eni na nya sanka nkutan de no wadi nti esremo na network ne de e ha e panti hia bi wo kuru bi mu ha no yo akrasa program and network no e de bre wo ha no se o pese o yes secret call kra na untime pese nyina ye kogu fa ko na ye call no nti wo gina na wo kan secret sem kra obi gina nchen a no wate nti eno e my problem pa nti aban ye sre na nimonimu ya no mbehwe na my network no nyesa ye ho kire even mobile money kra na eno so ye adwuma e wo akrasa no se yan no anka betimi ye na e de adadan ho kakra eno so ebi ni ho nti ama ye ho kire ye nti aban onhwe ye ho mobro na ombe my network no na ye nso ye ho ntoy na ye nya kakra e de akoya no medamase wey adisia wo mo wasunafo south man sinimu wonwe na no na assembly mai wo wo no nyamfo asibi haruna wo se asem no emu oya woni sompa e kasa ho ni omo kan nyina no kre aseme ame assembly mai wo ha no jumadie we network eni ha no ama the problems kese na ebre no ye ko ho assembly meeting a ya kan ho asema kan ye nyanya emwa ebia emfirimu mai enunti ye stresse aban emeye emwa se de ye ma amanfo no omomfa bi emedom ye na se ode saade we bedom ye beboa ma ye kuro mu nsoso no ye onwe electoral area ha ne nkuro be nsia aka ekekan ye ho no adwuma etimi abahama elisika ene mpuntu nso abaha bebre nani na de wa no ntima me wasro usu akufu bomade so de wani be kire mu wonwe na ja wo mo so anya network na so kwabrane kwafuru wonyina de ano odene brito ano yendei sane beton so a ye be ma hwotimi pai yeto ene ye freno blasting Babylon yeah mesro why yeto so na yeto so ya de mo ko mobile money fo yaja mobile money agent fo ya Oma Association na ora Charles Kwesiado na ye kasama for the Mobile Money Agent Association of Ghana no mo srema mpeni na nando danko akufado wachima PSC bema boda se be bia ejane de so wa mam na ajimje ne wamfa ne ho ama mejimu a ile vinu ama me yekwa donko fre ni ile di no eba ye egu o madwuma no o me de sansa me tujwa bra na o man hene ya dubu acha tenase a o ma wiase nyina achi wade acha bia dwumadie so Sompa FM ne Sompa TV so eno ni ora Charles Kwesiado din koma omo stress baby a ejina sese no de senka ban e bodawro a chechira manfo se na ejuma ni titi a Kenya ni so omo business omo ye igua na egusa no eyo man ya yinsia de it
because who actually now who at the end of Kana, maybe our party A and our party A businessmen. We don't care about their politics. Some will be and then to be no Kukus Kamay and Pangejuma. Obama the chance 13 years in the 90s now power. Omani Yamay and then people saw about Omonia Shemaye. Only the initial possibility I cast on my idea. But a no Macquay say, businessman or not the Sikaku baby. What the politics that they say to man. And Tiakatra by say, even you know, if they go to man, Nancy Summers a Ghana forces other cost so I mobile money now. Not education as conform. Education natural by you will be in. There will be a moment of my home, yeah, any year. And only part of the if I want you to talk about it, Obi Solar machine online, I could also be ready. Only the so that if I don't complain, no necessary canoe, or that agent. Abusian for way a Mobile Money Agent Association of Ghana for Nomoka Samafura Charles Kwesi Ado. 11 ya urahika wasemi eni ede to asodiama wasabro no nyam for Collins adumako mensaria to Ghana for anim say wasre yenya botoyemo yewura ye emra sebedwani ma de shomwo afija kwabre north na wose onumonyam for kanofori atankwada no wotumi se obetumi abekire mu media budget no se sika dodo a FCG 11 no yetumi nso enya ti Ghana for yenya atwenye na ni nyina kwafa ba kwatwemre che di be fie gabi asare wo kireda kukuro ya da yana na tuntemu nyina da ne dwun de bia out social media ne saba kwato na fono sembi obeka bia de emu odu ebo man wo hu shede hu ni position so e wa banum so no de abeto say bam no de abeto a wo kirem say na 11 no na sika wa mo pe e no mo sanka e ne kone ba kwatachi akoda ne nsem say wonwunan onmonyamfo Collins opoku adomako mensa. There's discussion between the finance minister and leadership of parliament to get an appropriate time or the Babe presented the mid-year review. Now the E-Levy Act, the Electronic Act, minister say during your mid-year review, you are to account to the House how much has accrued into the E-Levy revenue reserves. It is officially the next lesson will be announced by next 2 weeks, after 3 weeks time, by the end of July, the minister will be in Parliament to give us the official position how much has come in. Now, when you public policy piano, and as any revenue measure piano, so when you public policy, what you do is that you do a review of its implementation. And you know, before the implementation, there were talks saying if you see the behavior 1%, then you need all the exemptions in free. If you see a family at 0.5, I buy see they call 1.5. So Minister never July, no, a review of its implementation. Now you who say there are some loopholes that it gives us an opportunity. Oh, Nimonya for Collins, Adumako Mensa, Efija Kwabre North. Brasebe Jenny, a friend will rat. Now, rat the ultimate say pay. Or rather, I said, woman, grand ready. Not when you friend will run away that about. Debbie. That about Omni Chief, Ora, Junior, and Anaya no more dear. Of course, yes, Simone, come to do Yabuama. Hey, Abuama, better than 2 poom. As a baby, I call better ho. You and Ora no dear to the dada papa. Make no more. You could cruise center table and say when your baby are there. What they are to Monte now Becca ho. I was afraid I can come on messages in a cacra, Modia Bray and the Yankin Kain, Cacra and Fa and Mamon. Keke Kaswa, or say, and this Yaman Kundi or Mundimpa, sa propaganda noir and no modeba. Hey, come a vendor, the anode quahin, Sabra from come a vendor, Vavadi Triomani, eh, Aquedin. Chumeni, chopa many. You also away inside Kona, Ayata Kona, or say Ghana, the free and peaceful country. But in fact, the leaders no, or Mama Kruna hell, and then yes, okay. Frederick Mestica, Siatica Warrior 21st Clinic, or say peace news, dear, c'est moi. So one baby I didn't know. So I send it on the Gugumsa. Ivan Sutuka, Obuasi. Was a Arise Ghana demonstration for where you blame leaders no. Omu can be. Hey, near Chichi woman from Kujina and Banosa Day. They are some days here. Boko to a boy, Eddie about pussy free in Chian Nature says Asosa. Bakubia Diaka Untino.
na dia meye yukra Filippo etimatim osi ye hia sumgie o hey Arise Ghana for no ya ho kire no nkyese mo nkototo abo ema posifo osi ne nchia nkomo Penny Makia owo konongo nyas ejai nyampenase yo Filippo oyibobo atin nebe hia twema nebe hini wose demonstrators no catch mu prenye premfa so omomro mraso kra njaye seye no posi ni bia wapre bia se paracetamol kra no beto de amano a omonko jisika ne mfiri omo ho wose Professor Christopher Miya kumfi no ma na show bibi hawa nie American town why shine your eyes you world crisis ni wi asingina enye Ghana nko when a man NDC for some NDC for the any the best score political points on so ne die no Odani Ventures macro was say soon and very soon shall be well ebeyi abi solo crow from so far about you say was a Sompa news loud and clear e will crow from ni Adwa to police or say any Adwa to police has done marvelous work today oh oma yejuma pussy for na yejuma pa na usu OPD or say if the Arise demonstrators fail to follow the due process and to omonya they try create violence, the police should beat them up okay. Like KJT Ambrobes you agadai yomu amuzeke jeti akromfo yate teacher constitution you amaso say Arise Ghana for no omunyai so omujai asum no omunyai so omujai asum no e ompekro mo nanti free crying emetwa mu nkumase nkotamale he ne ebesia ne besi amanfo madwen check akra mo de aba no ohene yenkoi yakwa yede wasi tumi nyehwe sante ebo abenedit no ankasa na esem for pani kuku Africa jando oba dogodogo ne ho feyie na adwene ne nye tie ne obe wa ne dia fesika pa imu oduro wonum skadi papa ma ne ho so to no zanse onum ade efe akoso yesomo Elizabeth yie mi ka kire ne ho dodro no so dala baby owo bia obeyare wo boni dintadua oh that's obeyare is that we call no no so abai o we call no na obeyare so the Irish cream di wura nkwa ya de no pa mo jamu o mo beyare ena fe akosua je wa akwade mesese aposo nana kwabra kase afieje wa eni fidi dem Resford Akiola ki ene PK ne Rocky ne nini wo maka onyina Godfred nom ka kira wo fedua boaye me ede Sompa nyumre no sia brem kase bo papa sei ede bremo wa pesma kafo ye me ohinini ama kranchi adazoa sofoma me premeni me ne darling yeah ya bua ma MC obi frɛ obi ache me ka darling ja oji ahome kokose gugu time na ko bete magugum mayikura katachi uzum na watu aso pike som manete obeto aso so akodi komo na ba ai omo no asem wansem ode ba chekure Opue ya wampuo ni kwao odi enijie ni mkransha abrabo mu afutuo nyamsumu ani daso edi enijie bro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa TV yabo Sompa ba ebe sunima Fawa fidi no to Sompa Fato Sompa TV na ya wani pama o na unu arada efisa gudie munsemo ubenya aberabo munsemo ubenya nyamsungu nsem ubenya anijie munsem ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya Osompa di bravo ubenya ni nyina Sompa TV yabana papini su Sompa die ema kefia pa
Onuntim be a poor. O poor ya one poor ni kwao. Odi eniji ani kransha. Abrabo mu afutu. Nyamsum ani daso. Ade eniji abro ni panyina. Sompa ba ebe sundima. Sompa FM 93.1. Sompa ba ebe sundima. For fiti no to Sompa 93.1. Na ya wani pama o na unu huarada. If it's a good year munsemo ubenya. Abrabo munsemo ubenya. Nyamsum munsem ubenya. Aniji munsem ubenya. Enyumpa na kakuma ubenya. Yamaimu amanyosem ubenya. Osumpa di bravo ubenya. Ubenya nina ubenya. Sompa FM 93.1. Sompa die Emma Ketiapa. Tayasi see the question walk one there and no one is Sompa FM. A same penny page media so. Asa. Mini obi wukasa. Say sorry mu. Say wadimu. Say jumu. Say pratim. And no one a same penny page media so. Sompa FM 93.1. The Asaba Nubia. From Rante in a bed of 4. Our number is so. Now if you can 0546883287 and 0243 585878. Sompa FM 93.1. Asam Kesibia de and no one Rante in the program no so. Nasa utranya ye, nasa kusi empie.